Civina vezirin derve in Britanya, Almanya u Fransa'ya, bi vezire derve İran'e ebas Irakçire bi beçi encamke bi davi bu. Bereji vezire derve Almanya piştrast kirkue u vezirin derve in Britanya u Fransa'ya, de roja seşeme bistuse septembre li New York'e bi hev pişeyin sueyin İranire bi çivin. Le ihtimala gihiştina rekeftineyek jibo peşi girtina li vegera çezayan li ser Tehran'e, pir kem bi nafkir. Johan vadeful got kuçivin jibo lekolina derfeten dawin hatiye plankirin, u vihale zedekir. Jiber hemi taktiken derengsistine İran'e, ihtimalu şanse giştina çareseriyek diplomatik beri, kuçeza jinuve verin sepandin pirkeme.